wanaomtii Kristo. Kanisa linalosafiri linahitaji huduma ya wachungaji waaminifu wanaomtii Kristo. Wachungaji waaminifu wanaomtii Kristo. Kanisa linalosafiri linahitaji huduma ya wachungaji waaminifu wanaomtii Kristo. Linahitaji huduma ya wachungaji waaminifu wanaomtii Kristo. Kanisa linalosafiri linahitaji huduma ya wachungaji waaminifu wanaomtii Kristo. wachungaji waaminifu wanaomtii Kristo. Tamaa ya pesa nyingi isiwatawale. Mungu atawapeni zaidi ya pesa. Shiriki
ninahitaji huduma ya wachungaji waaminifu wanaomtii Kristo. Kanisa linalosafiri linahitaji huduma